anibutsa abanyarwanda arababwira ati mwibuke ko hano uko hitwa, mwibuke ko hano uko hitwa. Yashaka kubabwira ati buriya yashaka kubasobanurira ko ari mu kirundo nyine cy'imibiri y'abanyarwanda bazize intambara, kuko murabizi mu gihe cy'icyami ibihugu byinshi byararwanaga bagamije kugira ngo bagure ibihugu byabo. Uyu mutwe witwa FBL cyangwa FBR mu cyongereza. Uyu mutwe rero ni umutwe witwaje intwaro. Igihe cyanditse kivuga ati imitwe y'inyeshyamba itatu y'abarundi yihuje ngo irwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Iyo mitwe itatu yihuje niyo yavuyemo FBL. Umutwe witwaje intwaro wa FRB abarundi watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka twitege ibiza gukurikira. Ibi nabyo biraza kubyara kutumvikana. Ibi nabyo biraza kubyara ayandi magambo agendwa atangaza, ariko ikizwi cyo nuko inama yabereye muri komine Musigati mu ntara ya Mabanza. Aho ngaho ni mu Burundi. Aho ngaho ni mu Burundi. Bishize hamwe baprofise akavuyo gahari. Uburundi busanzwe burangana na Red Tabara, na niyo mpamvu ya presence y'ingabo zabo nkuko bo babisobanura muri Kongo mu guhangana na Red Tabara. Ese Red Tabara nayo ntiza kwifatanya n'iyi mitwe? Reka ibi byose tubitege amaso, turaza kumenya evolution y'ibi ngibi. Iyi ni Rwanda News 24, geni Bamporiki Jean Claude. Tugiye kuganira gatoya ku gihugu cy'i Burundi, ariko bijyanye n'ubundi n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma nkuko mubizi, perezida w'u Burundi muri iyi minsi yaramaze igihe yikoma u Rwanda, avuga ko u Rwanda rushaka kumutera, avuga ko intambara izaba generalize, avuga ko u Rwanda ruteza umutekano muke mu karere. Mu gihe mu minsi ishize mu kwezi kwa mbere ubwo yarari kuganira n'abadiplomate batuye mu Burundi nako bakora mu Burundi, ubwo yarari kuganira nabo anabifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu ni umugenzo ukorwa n'ibihugu byinshi mu mpera z'umwaka, bakira abadiplomate b'ibihugu bitandukanye bakora mu icyo gihugu, bakabifuriza umwaka mwiza ndetse bagasangira. Mu ijambo perezida w'u Burundi icyo gihe yagezaga ku badiplomate, yababwiye ko u Rwanda ariko ruteza umutekano muke mu gihugu mu karere, ndetse ababwira ko u Rwanda ngo rufite gahunda yo gutera u Burundi, ndetse ngo n'ibindi bihugu. Ubwo yavuzemo Tanzania, avugamo Kongo, avugamo ibihugu byose bituranye n'u Burundi hamwe n'u Rwanda, yabivuzemo ko u Rwanda rufite gahunda yo kubitera. Ntibyagarukiye aho ngaho, kuko muribuka ubwo mu nama n'abaturage yabereye mu Kirundo, perezida w'u Burundi yagarutse ku magambo akomeye cyane, aravuga ati u Rwanda nirushaka gutera u Burundi ngo aruhaye amasaha abiri yonyine, ngo mu masaha abiri bazaba barangije gukemura ikibazo bamaze gufata u Rwanda. Anibutsa abanyarwanda arababwira ati mwibuke ko hano uko hitwa, mwibuke ko hano uko hitwa. Yashaka kubabwira ati buriya yashaka kubasobanurira ko ari mu kirundo nyine cy'imibiri y'abanyarwanda bazize intambara, kuko murabizi mu gihe cy'icyami ibihugu byinshi byararwanaga bagamije kugira ngo bagure ibihugu byabo. Muribuka ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda bo barumvikanye barwanya ubwami bwa Bugesera. Nako ubwami bwa Bugesera ni ubwami bwa Bugesera juste, bagenda bahurira Kanyaru, bamwe bafata igice cyo hakuno n'abandi bafata igice cyo hakurya.
ubwami bwa Bugesera buvaho, ariko intambara hagati yabo yarakomeje nk'uko amateka bivuga. Aho ngaho mu Kirundo bakavuga ko ari abasirikari b'Abanyarwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda zahaguye ubwo zari zagabye igitero mu Burundi, ndetse mu Rwanda bakavuga ko Nyamirambo naho ni abasirikare b'Abarundi bahaguye ubwo bari bagabye igitero mu Rwanda. Gusa Nyamirambo ho havugwa amateka mu buryo butandukanye, kuko abandi bo bavuga ko ari imirambo y'Abanyabungo yaguye aho ngaho i Nyamirambo, niyo mpamvu bayise Nyamirambo. Si ayo mateka turi butindeho cyane, ntabwo turaza kuvuga cyane cyane ku kibazo kiri mu Burundi. Mu Burundi rero hamaze kuvuka umutwe w'inyeshyamba witwa uyu mutwe witwa FBL cyangwa FBR mu Cyongereza. Uyu mutwe rero ni umutwe witwaje intwaro. Igihe cyanditse kivuga ati imitwe y'inyeshyamba itatu y'Abarundi yihuje ngo irwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Iyo mitwe itatu yihuje niyo yavuyemo FBL. Umutwe witwaje intwaro wa FRB Abarundi watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'i Burundi. Umuvugizi wa FRB Abarundi Major Mugisha Joab yasobanuye ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama yahurije iyi mitwe y'inyeshyamba muri komine Musigati, intara ya Bubanza, kuri uyu wa 16 Gashyantare 2025. Ubwo ngubwo byari ku Cyumweru. Major Mugisha kandi yasobanuye ko iri huriro ryafashe izina rishya FBL Abarundi kugira ngo ryitegure gukora ibishoboka kugira ngo rirwanye ubutegetsi bw'ishaka CNDD FDD. Yagize ati FBL Abarundi irashimangira ko yiteguye guhangana n'ibibazo byose irwanya CNDD FDD kugira ngo ibohore igihugu cyabo kiri mu bibazo. Mu bibazo yasobanuye ko Burundi bufite birimo ubukungu bwabo bukomeje guhungabana ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje kubiba amacakubiri n'urwango mu Barundi, bakanifatanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu gutegura jenoside igambiriye kurangiza Abatutsi. FRB Abarundi niyo yigambye igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'u Burundi muri komine Mabayi, intara ya Cibitoki mu Gushingo 2019, kiciwemo abasirikare 38, abarenga 100 baburirwa irengero. Nuko rero iyi mitwe imaze kwishyira hamwe kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye kimwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ubutegetsi bwa CNDD FDD bumaze imyaka 20 ku butegetsi mu Burundi, kuko CNDD FDD yatangiye kuyobora Burundi muri 2005 ubwo umuhisi Petero Nkurunziza cyangwa nyakwigendera mu Kinyarwanda yajyaga ku butegetsi atowe n'inteko ishinga amategeko. Muribuka ko intambara ya CNDD FDD yatangiye nyuma gatoya yigandagurwa cyangwa yicwa rya Melchior Ndadaye, wabaye perezida wa mbere w'i Burundi watowe mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo bwa demokrasi, akaza kugandagurwa cyangwa kwicwa. Nyuma yaho Perezida Ntaryamira waguye mu ndege yari itwaye Perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994. Indege yaguye yarashwe mu masaha ashira 2:30 z'ijoro. Nyuma yaho yaje gusimburwa na Ntibantunganya waje gukorerwa kudeta, yaje gukurwaho na n'umuhisi Pierre Buyoya. Intambara yarakomeje, hanyuma bigeze muri za 2000
Tanzania nk'uko isanzwe iri umuhuza muri aka karere. Muribuka ko Tanzania niyo yahuzaga u Rwanda yahuzaga FPR inkotanyi na MRND ya Habyarimana Juvenal ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali icyo gihe. Tanzania yaje gufata initiative yo guhuza abarundi, ihuza CNDD FDD kimwe na Iprona ya Pierre Buyoya, hanyuma baza kugera ku mwanzuro ufatika wo guhagarika intambara, bemera kuvanga ingabo z'u Burundi ubwo aba mu mategeko yabo no mu tegeko nshinga bashizeho icyo bita kota mu gisirikare, muri guverinoma n'ahantu hose hagomba kuboneka ngo 60 y'abahutu kuko ngo ari bo benshi na 40 y'abatutsi. Uko nguko niko hagiyeho guverinoma y'inzibacyuho icyo gihe yari iyobowe na Domitien Ndayizeye, ayobora kuva 2003 2005 haza kuba amatora aho inteko ishinga amategeko abadepite aribo batoye perezida, batora Buyoya nako batora Petero Nkurunziza, Pierre Nkurunziza waje kuyobora kugeza 2010, yamamara izindi manda, atorwa n'abaturage bose. Bigeze 2015 biteza ikibazo cyane kuko bavuga ko yarangije manda ebyiri, wakavuga ati nta manda ebyiri ndarangiza kuko jewe icyo nibuka ni manda imwe niyo natowe n'abaturage, yindi manda natowe n'abadepite, mfite uburenganzira bwo kwiyamamaza izindi manda. Aza kwiyamamara izindi manda muri 2015, aza no gutorwa, aza no kuboneka. Abashatse guhirika ubutegetsi bwe, yewe bari bamaze no gutangaza ko baheritse ubutegetsi bwe, we yarari Tanzania mu nama ya EAC nk'uko bisanzwe, ariko afashijwe mu ibanga rikomeye na Tanzania, bivugwamo na Congo Brazzaville, yinjira mu gihugu rwihishwa nta n'umuntu ubizi, kudeta iburizwamo, hanyuma akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Yaje kuva ku butegetsi muri 2020 yitabye Imana, ariko n'ubundi amatora yari amaze kuba, Evariste Ndayishimiye ari we watsinze amatora. None tukibaza, ese ibyo perezida w'u Burundi yarafitiye ubwoba nibyo bigiye kuba? Ko imitwe y'abarundi, abarundi bashobora kuba baragendeye ku bwoba Evariste Ndayishimiye yarafite, baragendeye ku gihunga yarafite, biturutse ku magambo yaramaze iminsi yatangaza, biturutse ko yibukaga ko Kinshasa yigeze gutangaza ko azafatanya na Tshisekedi bagakuraho ubutegetsi bwa perezida w'u Rwanda. Ibyo byose yarabyibukaga, n'amagambo yagiye atangaza n'iki. Abarundi bashobora kuba iyi mitwe y'inyeshyamba mu Burundi yayishize hamwe ikabyara witwa FBL, iyo mitwe ariyo UFRB abarundi, UPR ndetse na UPF, bashobora kuba bagendeye muri ubu bwoba, bakagendera kuri aya magambo yavugaga, bakavuga ati reka twishire hamwe tuze guhangana nawe kubera ko afite ubwoba. Ese nibyo bagendeyeho? Ese koko ibyo bavuga ko ubukungu bw'u Burundi bwasubiye inyuma nicyo bagendeyeho, cyangwa ese koko nibijyanye n'amacakubiri bavuga ubutegetsi bwa Ndayishimiye Evariste bwakomeje kwimakaza mu gihugu cy'u Burundi? Reka tubitege amaso tumenye icyo bashize imbere, tumenye ese FBL ifite izihe mbaraga zahangara ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ese kuki bishize hamwe iki gihe mu gihe ari tension, ari umwuka mubi hagati ya Congo n'u Rwanda, hagati y'u Burundi n'u Rwanda? Ese ibi nibiza guteza ikibazo ubutegetsi bwa Kigali? Abarundi ndabizi baraza kurega ubutegetsi bwa Kigali ati nibwo buri inyuma y'iki gikorwa, ariko inama yabereye Mabayi
no iyi nama yateraniye ni mu gihugu cya Burundi. Iyi nama yateraniye muri komine Musigati, nako ntabwo ari Mabayi, ahubwo bigambye igitero iyi FRB abarundi yigambye igitero cyabereye i Mabayi mu mwaka wa 2019 hagapfamo abasirikare b'abarundi 38 abarenga ijana bagakomereka. Iyi nama yabereye muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Reka twitege ibiza gukurikira, ibi nabyo biraza kubyara kutumvikana, ibi nabyo biraza kubyara ayandi magambo agendwa atangaza, ariko ikizwi cyo nuko inama yabereye muri komine Musigati mu ntara ya Mabanza, aho ngaho ni mu Burundi, aho ngaho ni mu Burundi. Bishize hamwe baprofise akavuyo gahari. Uburundi busanzwe burangana na Red Tabara, na niyo mpamvu ya presence y'ingabo zabo nkuko bo babisobanura muri Kongo mu guhangana na Red Tabara. Ese Red Tabara nayo ntiza kwifatanya n'iyi mitwe? Reka ibi byose tubitege amaso, turaza kumenya evolution y'ibi ngibi kandi tuzabibagezaho, nicyo tubereyeho, nicyo Rwanda News 24 ibereyeho. Tuzabafasha kubisesengura no kumva ibiri kujya imbere. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abasetse kandi asubize ibyifuzo byanyu. Murakoze, ntimubure